Pod vrelom ćutanja. To je naziv nove knjige poezije dr. Zorice Arsić-Mandarić. Lekar specijalista otorinolaringologije, to si meni ostavila, da izgovorim. Magistar, doktor medicinskih nauka, uspela da objavi više od 36 knjiga poezije, eseja i pripovedaka. Bavi se slikarstvom, vajarstvom, primenjenom umetnošću. Da vidimo. Kako u glasu rasplinute mesečine pronaći zrak svetionika? Kako iz čežnjivog disanja izdvojiti reč spasonosnu? Samo uzdahom. Pored toga što voli da piše, voli i da govori svoje stihove, što nije česta osobina pesnika. Za Zoricu Arsić-Mandarić, pesnikinju, ćutanje nije samo zlato. Vrelo ćutanja je ovde izvorište mojih ideja i svih slojeva života koji mi imamo i koji taložimo preko svoga ja, svoga bića, o buntu koji nosimo u sebi, o onome što smo prećutali slučajno, zato što nismo imali vremena, zato što nismo imali priliku da kažemo, ili zato što smo namerno prećutkivali, na primjer, zbog dobra našeg ličnog, porodičnog ili dobra našeg naroda. Slojeve svakodnevnog življenja i razmišljanja o sebi, drugima i svetu u kome živi opevala je stihovima smeštenim u 9 poetskih celina. U novoj knjizi Pod vrelom ćutanja napisala je da ne skida velove, već vrela podiže i neke ponornice budi iz ćutanja. Sa više od pola veka književnog stvaralaštva smatra da su ljudi zaboravili da razgovaraju o najobičnijim stvarima. Sve što imamo, i sreća i nesreća, može se udružiti. Kad se sreća udružuje, onda se ne pišu knjige. Ali kad se problemi svakodnevice, kad se naše osjećanje tuge i prinudnog ćutanja udruži, onda smo to mi i onda se pišu knjige. I ne samo knjige, već i umetnička dela, kao što je i ova njena slika na koricama knjige istog naslova, Pod vrelom ćutanja.